Šta ću biti kad porastem? Veoma rano pokazujemo interesovanje za svoje buduće zanimanje. Imitiramo roditelje, isprobavamo razne uloge i zanimanja, igramo se doktora, pilota, majstora, pronalazača. Tako gradimo naš put ka budućim izborima u obrazovanju i profesionalnoj karijeri. Moja ideja, moja karijera. Imala sam mnogo ideja o svojoj karijeri, a svaku od njih je povezivala želja da svojom stručnošću omogućim drugima da znaju da će sve biti u redu. Danas u kompaniji Mercator CG brinem da moje kolege rade u sigurnom okruženju, a naši kupci imaju kvalitet i bezbjednost koje zaslužuju. Svako od nas studira sa idejom o onome u čemu bi jednog dana želio da se ostvari. U našem timu ove ideje pretvaramo u uspješne karijere. U prethodnim godinama Mercator Crna Gora je pomogao da više od 50 visokoškolaca stekne prvo profesionalno radno iskustvo u našoj kompaniji, a mnogi od njih su i danas naše koleginice i kolege. Sada otvaramo svoja vrata novoj generaciji visokoškolaca i pozivamo te da svoj program stručnog osposobljavanja realizuješ u našoj kompaniji. Prijavi se putem sajta www.euprava.me i neka tvoja ideja postane tvoja karijera.